ya kong kadali nalingi ko nga Allah Ta'ala mago kilalan na agamay nasuro ki sukuru nasabaya tu taw sukuru etalo na pigaw nomoro si di Mario Marannu atinna pade tu ga taw sukuru de na Mario atinna ya kong kataw de na Mario matanang atinna ko makade sukuru ka ay kapau-pau mi atu jadi ya sange sukuru taw tanang atinna taw manyamang iya supaya tu koto makada na Mario iya koto Mario loko po Allah Ta'ala bicarogi na bahasa Arabnya bersyukur ya kipak bicarogi Mario Marannu lori po Allah Ta'ala aga ipurioran lori po Allah Ta'ala papidalle iya kay nalingi nah iya naro jadi iya nariasa bersyukur apa ya tiasa ngesukuru nomor si di atia jolo nah iya ko makanja muite toli-toli manyamakini nawai toli Mario Marannu atina tidak pernah merasa kekurangan ya Pak DJ tu nang katau dia tu gak kau tahu kura waramparana dia gak istilahnya kura dalekna genap itu na lebih pape na dingin itu tu 5 cipi kan iya tu Fatihah nabi tak makada itu bisa digunakan diniatkan apa saja yang penting kebaikan iya ro Fatihah iya ko baraka na melo Ta'ala akadaki di barakatil Fatihah iya ko mukjizat na melo Ta'ala akadaki di mukjizatil Fatihah iya ko karamah na melo Ta'ala akadaki di karamatil Fatihah iya ko pakburana melo Ta'ala akadaki bisyifail Fatihah jadi ya ko Fatihah tabaca ko wae na melo iburay ananae aja na barakana akadaki bisyifail Fatihah pak burana iya angkat tau gabu manangi ini meni bawang komeki gabu manangi bi barakatil Fatihah bi karamatil Fatihah bi mu'jizatil Fatihah bi syifail Fatihah bi sirril Fatihah al-Fatihah. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, syukur ki maraja lori Allah Subhanahu wa taala. Pamase nani agamase tepak telu agak-agak napake dalih kiki Allah Ta'ala. Jadi ia ketoma bicara letian asalamakang maka si di agak-agak perlu malada isukuruki nareko terjaga ki oko ilalan na dicengi itu yang paling pokok. Sebab mega mau tahu tepak bu tapi deni aling acan ngangati untuk melakukan kebaikan narima kona naro tapi dalik maraja nalingi pong Allah Ta'ala adalah iman iya perlu syukur kilada tunggu pa nasaba Allah langangi ukui lalanda agama itu iya kutanam mano jadi nak kutanam mana tu matuk ke surimunri jadi atu datu dangat aku ilala masigi mako mapengajiange mapananungan untuk kebaikan insyaallah itu barakah loko jadi mestina memang uku ilalanna atu tunggal dinota ang kawat tu memang ipasadia untuk betul-betul ipakai guna loko agamana pong Allah Ta'ala ang kato tau panrita pahami makada yang paling pokok si tongal na itu adalah niat paling pokok jadi iya ko angka jama-jamang mesti ipasanre loko manangi agama iya jadi usahakan ngi roja pakasiwengi agaga ipigaw ukolino ipasanre loko manang agama maka dapat ko carana ipasanre loko agama ko pa jama-jamang
iris sengi maka dia ya jama-jamange tujuannya kemana? Apa ia tu mati tanah yangi boleh kenroi kau gunakan untuk apa? Jadi apoleangan nasi dia gaga ia kuarampara kaya ku tenang kenri pole mulolongan halala moga. Yang kedua kau gunakan untuk apa? Mau pakai guna untuk aga. Ini tu nak ada tahu pandrita mesti angka umurmu mau pakai untuk paling tidak mendengarkan ceramah. Deto nak ada lau pamasigi itu mangkali ceramah. Namun kami HP tak iputra HP na to mangkali ceramah itu waktu istimewa istilahnya. Nasabak ipakai guna untuk matuntu pak disengang. Jadi pakai guna waktu untuk lomas sempajang. Ya kong kadale nalengi kong Allah Ta'ala mago kilalan na agamay na suro ki sukuru na sabaya tu tau sukuru etalu na pigaw nomoro si di Mario Marannu atinna pade tu ga tau sukuru de na Mario atinna ya kong katau de na Mario matanang atinna ko makade sukuru ka ay kapau-pau mi tu jadi ya sange sukuru tau tanang atinna tau manyamang iya ya sabaya tu ko to makada na Mario iya koto Mario loko po Allah Ta'ala bicarogi na bahasa Arabnya bersyukur. Ya kipak bicarogi Mario Marannu lori po Allah Ta'ala. Aga ipurioran lori po Allah Ta'ala papidalle iya angke nalengi. Nah iya naro jadi iya nariasa bersyukur. Apa iya tiasa ngesukuru nomor si di atia jolo. Nah iya ko makanja muite toli-toli manyamakini nawai toli Mario Marannu atina tidak pernah merasa kekurangan. Ya Pak DJ tu nang katau dia tu gak kau tahu kura waramparana. Dia gak istilahnya kura dalekna. Genap itu na lebih. Pape nak dingin itu tu 5 cipi. Nah, yang tu ampai kau angkat tahu tu 5 cipi pape nak dina. Ya sange macipi mas pada ko makala saman lagi dia na genap mi tahu. Dia na genap waramparana. Ayana tu namanya tahu mapikiri malah sauluh. Angkat tu agak jeruk papatana arak. Istilahnya kau tu makan ada papata pas-pasan na arak ternyata desa. Tapi berdasarkan kajian agama makadai arak aja mu pusingi masa depanmu. Nasabak po Allah Ta'ala maturoi. Yang kedua aja to mu pusingi dalekmu nasabak de pamujaji na patentu memang ipong Allah Ta'ala. Jadi tapi kangi di rumah kay pikiri gitu aga yan rebaja kamu garayano sangadi aja jadi tawakal yan na tunang ka istilahnya di itu siti di ogi angka bahasa tak makada guru ko anak loloy biasa yang kalingan ko pasataw mato maka daa guru ko anak loloy kaya sama guru ko anak loloy itu 4 maknanya. Nomor sidi ia tu anak loloy denang kanilau andre tapi dia coba menangis dia tu nang kana lolo makan mau kak makan tadi anak lolo tu makan dia mau kak makan betul kan na yoro anak lolo ro ia na teri tapake tu makna ya agiro maliwasang ikapa. Jadi sepertilah bayi ketika ada sesuatu cukup menangis kepada Allah. Ya ia narona satu pandita maka dah ia mau sempajan na mau dalari mereni na loko pong Allah Ta'ala aja na kalau ko rupa tahu apa ia ko tahu ti podang utatambah itu susah itambah itu ni susah na tahu apa ia je tu tahu Pak ia ko podang ci cawa di mau patu kongka kakura istilahnya kongka meloki bantu dia ko napai cica tu podang deto patunano na bantu moki iya nagan anak kedua mamula ditu mapikiri makanan itu kasih itu iya nagan anak katallu dia nak kadang kasih makanan situ dia mana mengingi gitu iya kan kepa lihat situ bahasa anak mesak mani makan wih tuli di mana jadi ya kau puang Allah Ta'ala deh jadi makanya tahu pandita pada kau anak loloy setiap kebutuhanmu kau hadapkan diri kepada Allah dengan menangis nana sepuang Allah Ta'ala agak membutuhkan nesang jadi makanya ajak na
mucuri teh aku pada rupa tahu. Anak-anak kecil itu, bayi itu, dia tuh anak lolo, dia nggak nak bicara. Tapi setiap tangisannya orang tuanya akan datang. Makir jadi makanya itu pandita itu makna pertama. Yang kedua, ia tuh anak lolo, ia ko mapat diiteri, ia ko mario micawa, ia tuh teh ko matau maraja mandari de, angkat tuh tahu micawa pedi. Bisa-bisa micawa pedi, mapedi tapi micawa na subuh. Ia ko anak lolo itu de seikhlas mungkin, sejujur mungkin. Ia ko mapedi teri, ia ko mario micawa, makiro. Jadi seperti itulah dalam kehidupan. Ketika engkau dalam keadaan susah, silahkan menangis kepada Allah. Ketika engkau dalam keadaan senang, maka tersenyumlah. Dan orang ia tekong katau mario marennu atinna na ilaudong malomo dale na tu. Masusay papena din na tayo nilaudong malomo tu ipatulungan tu ko Allah Ta'ala. Jadi dua tu tahu syukuruki manyama papena dinge ilaudongi malomo ti tarima pak dongange. Nakan naki musibah ya rega angka pacoba moloiki nama rajisa dipakalinonge ilaudotoki tak buka tu pintu na lagi. Jadi ya tidi oko salangnya pak bu lelewali mario ki to mangilau mana satu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya ko musukuru ki papedal yang kewale ko tambah ya ko. Iya ko de musukuru ki sangi pacalaku masarro. Jadi sitongan itu ko agama aja na to makada masus sapina pamilau dok de namo kong kadale aye nahnya angka pak karena nacetkan apa bahar makadang kepakutana tentang ayo seneman rese baru ya mak baca dong angka makutana jadi dia mereka sampai kangi maka dia tu ampai magi ni suruh ki syukuru apa ia tu tahu syukuru tambah ya dalek nah iya aja tak dareke tapi ia tu tahu angkai masuk saya betongan namoloi masalah teko milau dongi itarima todona itu kere jadi dua tu na jancengi pong Allah Ta'ala angin lau ko riwat tu manyamenge angin lau toki riwat tu masuk sata dua-duanya pintu langit terbuka bahkan angka kohat desa enarampe orang yang teraniaya semuanya orang teraniaya nagau bawangi tawe na deni rule mewai lah nagau bawangi na paujaki tawe na petan naki tawe yulle samewai aga komani tapi to mamako iya ko makoiro tak buka tu pintu nalangi usahakan kita pakai gunai milodong aja nih balas ya ro cacian na tawe jadi aku katau caci maki ki ang katau paujaki aja tabalas sih nah sabak sitongan na ya tu alamat ya sange alamat tanrah na bukarangi po Allah Ta'ala pintu na langina melo ina reko milodongi apa orang yang teraniaya itu tembus doanya apa ia kode na paujaki tede na teraniaya dene terima pak dongeng jadi untuk supaya terima idota angkalalanna diarahkan supaya kita teraniaya apa ya tuh pak dongengnya makanya tahu pandrita pak hakiki itu kepat tareka tak tumpu pitu napa mabasa tembus tak tumpu pi ya kong kamu payon rile kode pa ya me kota leponi de nagapah kuraga pintu langit itu sudah terbuka apa namo nabi makoto ite gere batunna ilallun nabi Musa oko Firaun ya kosoro i lau monri pasukan masak bu mana samate apa tahu cek dek na tahu masak bu lalungi iya ko layo lo itasi tasilung iya ko lupa imatetoy soro imatetoy kak dia naga pakuraga ko makiro to paya tu di ko akal tauli na to makada naga nanti pi kau
ya ko to lupa to mate na labu ko tasihe tasilonge de gaga to rewa to mate to apa angkai musuh pole monri masabu palalungi napay makada na mimusa jolo wangilo ko po yan na to ampay isuro makbampangi tongka na ano di makade guru takali siden ring almarhum aga hubungan na tongka si bawai tasi palimpa lagi pakai dia demi mati palai ko tongka kan tapi makade to pandete kasupu ni o kumano po Allah taala mak bosewa Nabi Musa kak dia naga pakuraga untuk makuraga makada lolos kini angka mau palalang dia pernah bampang tongka jadi makade to pandete taneji ero tongka si tongan lah sabak miro patulun na po Allah taala hakikin lah jadi makomati itu ini ya kong kadi oko kanto tasi di juta nato milau dalle nato makada mo pa ya ko de gaga dale ga po ngan kamu adi ko si di juta kan kamu pa yon risanre to tapi ya ko de nagaga dui ang kanya na may milau pa kamaja ang katonya gaga may waja na de sisa gaga dui de to gaga itaja makadang kamu di pabawa dui oko nito tambus pak dongang iya ko masussa ni makoto de nagawat dion rima pasandre alan iway jenne na to masampaja sunnah hajja don rakang na patumilaw dong o koki ilalan na sampajangi mangilaw na sabak de nagapakuraga iyo po kung kamo pamakalain kabesa resa kunala yano de panawajay kamo pa de panatalap po pak dogang ito pa kamo pa yon risandre makana de iya rumato law singa iyo po ko de nagaga insyaallah tembus itu jadi ya tu nonri ya tembus pak dongang ngena rekode naga yonri la haula wala quwata illa billah mak bosewa nah iya tu anak makoto anak lolo itulah pelajaran ketiga iya tu anak lolo angka gano pakulena degaga tu paling aliman na mikedo aje na mi degaga nonri de nole makar meka makan de mala wairino maga degaga tapi karena napai teri, napai gora, napai maga, orang tuanya akan datang. Makumati itu pun Allah Ta'ala lauri atanna. Berserah diri ki. Yo poko macigau ki. Maka dade kamu pawon rileko. Itu. Jadi marek jimo pai tarima pak dongang. Hampir semua nabi. Nabi Ibrahim. Egere, ya guru mana ngigare? Nabi Ibrahim. Waktu na melo ya lempar tamu kopi. Napat si di kampo tau pasipulu ngajuan nasum maka tasak di kosi di kampo cik di agajero tania kabupaten cik di pada di Makassar Sulawesi Selatan pasipulu ngaju ko lapangannya untuk itu Nabi Ibrahim tapi dia nak kena susah apa ya Nabi Ibrahim tahu makanja abu sewana lo ko Allah Taala ipatuni apie akak dia tu gamak demparangi ipas sadia ngami aga jasane pada petae patatongang nyaju napa yale pada tu pada kesane pada tojange disuruh mendre koro napa yale demparang apa de gaga tau mulai macayo kopi pak mempele jadi ya demparang iya na tu melona ya demparang Nabi Ibrahim ina malah saulu malaikat apa de namang kana masusah Nabi Ibrahim maka melo itu no de nangka nasabak to lima kanjay keyakinan na loko pong Allah Ta'ala iya na to na pole malaikat makada musamoga jero Ibrahim makada melo ko ituno makada Nabi Ibrahim wisam nang kana tu api itu na pura meman diputus ka makada ya me ituno katoni tu ala ipake madem parang makada malaikat mape de milaw do mape de mangilaw wadi ko bantu makada Nabi Ibrahim ni gay ko nah saya na malaikat na utus upong Allah Ta'ala maturo i anginge si ba maturo ibu sip de malaikat pangaturo bosi si ba pangaturo angin maka da ilaw mo kolori pong Allah Ta'ala lau bantu ko Nabi Ibrahim lau paturung ibu sip lau watur ibu sip na turun na de roti atau upapoli anginge na lutuman ngi rojuero supaya pada pindah agan hasan Nabi Ibrahim na podangi malaikat maka da kenro ko mangilaw kenro ko mala bantua maka de malaikat ko pong Allah Ta'ala maka de Nabi Ibrahim
iya kokoy po ng Allah Ta'ala melo ko mangilaw aja na iya palansong coba kere aja na ikaw pake iya palansong namuya misam matoy ko po ng Allah Ta'ala magasyanan kay ko pan rasa-rasa itu kere ina tunakare guru takali sidendreng iya ro Nabi Ibrahim onro tanre na tawakal na namo malaikat deton may pake namo malaikat deton may pake jadi soro ni malaikat melo ni lempara Nabi Ibrahim dia na baca hasbi Allahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya jadi hasbi Allahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya ro na baca le na pangulutan Nabi Ibrahim maka dai ko Allah Ta'ala we atakku iya pe na renungan magi na yaw bahase melo ka pasandre lo ku jama-jamata yai di pak galunge yan ang kamu pa yon risandre milodong sebelum milodong marajimo patu tembus pak dara makoto jama-jama tapi ya kode nagaga yon risandre mabos sewatongan lo ri pong Allah Ta'ala ite gere komanre balawe aga pakuragata pemaka nama ada coba lawe ang kamu pa yon risandre itu ini kere kadai racun ni balawe ang kamu pati yon risandre ang kamu pa racu balaw ina tunang katau panrita maka aja mo racun ni tapi denro le perangi di kuyero maka ada coba law nasang aja mo racun ni magai de gaga agaga nanre olokolo kolebo na yatanebe kecuali semuanya menjadi sedekah di sisi Allah wah maraje-raje ngero nanre balawo sena to makale pasidakaro iya maraje-raje makale pasidakah isidakai balawo wah maraje-raje tapi ya kok igat tangi lolala pamahamangi pede lolala ni masuk ke dalam ang kami mato jawabannya maka dia rolo kolo enau tusukong Allah Ta'ala hanya untuk mencari rezekinya nah itu balawe dia nak galung dia nak galung balawe ya dia ko asidi mak galung na lomandre andre na memang dengan ko bahasa tawakal nanya deto sinamungki balawe lomandre nareko anu pun najagai po Allah Ta'ala jadi aja pada makale pada upalete cede pada kotobe masam pajang aja tak kada meka mewai setange de tulai meka mewai belisi ai de tulai na 5 itu sabu itu maka siwe de gana mau malaikat angkat tangan tu jadi aku makada maka perangang maka jagoan de tulai kali ibelisi tapi tak coba gare niga matoro iya niga nonro iya na ibelisi na tuliang kamaloliswe ilauki perlindungan hukum Allah Ta'ala sebelum masam pajang pada kong kasu masakan asumi manalolo ya ko makalaki ay meka meway wadi sa pakalaki tapi mak daradaray betul kan ya ko de na pur datta kisigan rusu tapi ya kota podangi punana maka dah katanibi jo semua sakiranya jolok meka lalo dia naganggu gitu mako mati itu ibelisi mako mati itu setan ya na tomelo masam pajak illau alindrungan yo ko pong Allah Ta'ala supaya dia naganggu ki aja tak kada meka mewai de sipan rasa-rasa togang maka de setan ya tari rita ke jago iya pasti naganggu ki yo pokok ki pong Allah Ta'ala milau alindrungan telo no ko pong Allah Ta'ala kama komiro pada niyo na makare kong katawang kasuna masakang podangi punana na kataniwi sunna jolo na pakilalo dena naganggui apa ya komeki malaga si bawa wadi sepakala ki tapi mapat dito ki itu ka makiro jadi ya ko to memas sampajang to milau alindrungan lalo ko pong Allah Ta'ala supaya dena ganggu ki setange kotomelo matanang ilaw alinrungan ya ko pong Allah Ta'ala supaya iya ro gaga itanangnya dena solangi olok-olok
aja nan repi balau tak kedeman re balau sebelumnya. Iya. Pada kutu masam pajang. Aja lo ko pasam pajangin apa ki makan we beli si saja de yolona. Ayeuna tuh ampai ko tetongi melo masam pajang dua telu tau pandrita mapak guru ngangi makada atta usa ki jolo. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Napa ta baca kulon surat binas. Iya. Pura yaro baca ni ayat kursi. Pura baca ayat kursi pakanjaki angolon na ati lori pong Allah Ta'ala. Napa ki kata bere. Nah, jadi ilau alin rungan memang ni angkat to sebelum makan deh. Ya ko tudangi na pura nama sampai sunnah. Na baca ni ayat kursi. Napa mata usa. Napa na baca kulon surat binas. Itu kalau surat binas malikin nas ilahin nas min syarri waswasilnas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi tabaca ya atau ayat kursi dibaca. Jadi tujuanna min lau alin rungangi lauri pong Allah Ta'ala supaya dia naganggu ki seta koto masem pajang. Pada matiron na koto memat tanang aga-aga mi tanang illau alin rungangi lo pong Allah Ta'ala supaya ro gaga itanange dena solangi olok kolok maka solangi. Iya tuh kodongi nanre dongi asewe deto tuh nasi agak nanre apa mabicu mi deto na bawa pante dongi itu tapi ko manre untuk nanre tapi aku memang kasolan dia na me paja tuh pokokna namo yaga ko mai deto kan ide nanti pante tapi na capuri ci digalung balawe makoto iya ko balawe untuk nanre ni bawang palinga dua to mi nanre tu na meso taman yo ko gorok na mamako tapi ako memang kasolan namo si diheto deto na ganda makiro pada mati ko to melo joka aja na ko palalang apa ki milaw do sebelum joka. Jadi sebelum menghadapi sesuatu ko memang itu milaw aja na itang ngapa ki makada Allah puangi kata maka ni pamulai mana meki manre bismillah ki aja na to mapadiwat tapan apa to makada Allah puangi napai mai mapadiwat taman itu kira he. Jadi makomana tuh iya lah he online taman ako makada iya ro tau pandrita riolo napa guru masyarakat ta melakukan dua hal. Nomor si dia komelo ko mapamula baca doa salama ko. Itu na komelo ino galung ito ang aga istilah na to mataril mapalili. Ko pa galuriolo na pahamo pero ko namon ri na pahangi. Sange mapalili dia na langsung akatalumi na pacan ne ano na papisaw ni mapamula mi. Jadi napamulay iya ko mapamulay tu baca doa mi jolo. Iya ko nadupay ase nama tu mak baca dosi iya ro sebelum no ya sengi pak doangang asalamakan supaya wedding salama matuk jama-jaman nah iya tosi ko nadupay itu syukuran jadi supaya mak baraka iya ro papedale na pong Allah Ta'ala nah sabak dua tu pak doangang ilau doko sebelum mu pamulai supaya salamai iya kumudupa ni papedale na pong Allah Ta'ala bersyukurlah kepada Allah. Yan na to nang kaya sa baca doa ngasih baru. Itu. Jadi tajama ya ro, tanya bida ya tuh. Syukuran sana. Iyo pemidi madari pak bicara ogi loko sandroe macera. Ada sana? Macera ase. Aja tak kada macera akadaki syukuran. Tapi aja nih sapui darah apa iya tuh darah najis sih jadi akadaki syukuran jadi agi syukuruki carana teh syukuru tuh papenat dinna mario marenuh yang kedua napasu sakka nah kona karena sakka ya kodena karena sakka pasidakka nah yana tuh termasuk pasidakka kopo imatul lilo bolata baca yero milau dongi napa taleng ampelo tapi tatari isa aja nampelo bawang itu tatari isa mesti lurus kak jolo iya
magina pui mayoli nasaba iya rupui ma pasti mas sempajang no dega aga ima tu dia na sempajang napa niya tu imangi tata on time sempajangna tepat waktu pa alena pimpingi dia tu nak kada pui ma jolo jolo matu pi dia tu na sempajang yo pokoknya imang di mo pa makada sempajang lorona tate dua menina pana jamah yo ko imang ite de patu na batay nang kako masigi jadi tahu malelem maka sibiang tahu macawe o ko po Allah taala ay jadi ako tahu malelem maka sibiang tahu macawe malomo itarima donna yan na to ampay pu ima yoli mak baca pangkato tu tahu tanya pu ima noli tahu dia na sampaja noli mak baca ali na tamadong magani manungo ko macam mo mak baca yang kedua aga je na baca na pangolong mi ali na mimilaw dong na pangolong mi tandra asukuru katalori pong Allah taala ya jupa satoki di pu imang tatanai tawe komeki ma baca dong aja tagan rusuk bawangi tatanai maka da baca dong aga iye maka dewe baca da salama syukuran syukuran dalam rangka aga maka da tomandre se baru pu imang alhamdulillah tapangolo ni namo iya tu manu emelo gere na pakoto tu tau pandete riolo komelo ima gere manu yana tu nakada mu palauke ge nyawana yana tu maknana makada mu palauke ge nyawana tanya iya tu nyawana manu ya kutana betuanganna aga mina sanna tau nak gere manu ya ko makada memang resukuru mandre se baru ni akan ni iya gagawe pakasiwian na lori pong Allah taala digunakan sebagai kesyukuran dalam rangka mandra sebaru niya na yero napa ko ma bismillah napa mo gere manu naro nakan mo palauke ganyawana apa aga katana manu ini gere apa itanay mana ko tumatu mamu gere ro manu maka dai pakai sebagai tanda kesyukuran kepada Allah ipakai guna tuh jadi tolok kolo tapi aja mota bicara korotudang maka dah ya sudah ya aja mau tak bicara tu dah maka dah ko manu igere ko melo ko ipake mande sukuru akero yanu na dupa se de to na koro de ni akabami maka do sebagai tanda kesyukurannya na sabak dupai ase dini ayam disembeli untuk ibadah kepada Allah maki itu pada mai ko to masjid kah mako mana mije itu tomak darah angka gaga metana tanyakan untuk aga pakai gunai salahnya kamaki apa nia ini turun re iya pak angka tu tahu masam pejaduhan sabang angka minran na melo na waja itu cucuk mata angka tu tahu masam pajang pak angka mi calon matuan lah melo ya setau makanja makaroi pasam pajang ya calon matu peje malomo itarima itu dah makiro lima dupa termasuknya naik maka dia tu ku ini liki ma baca dong ilo dong hanya salah makan maka akan dibaca maku ye namo si togan na suratul fatihah mi namo fatihah mi tu cuma makadami tau pandrite makanya aku pak dong atu na mega yan atu nang kabaca fatihah kul huwallahu akatallu kolong surabil falak kolong surabil nas kemudian alif lam mim sampai humul muflihun kemudian ayat kursi purayero taala ni pak dongang assalamualaikum Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam wacai napa doa syukur purayero matu tatutu ni fatihah aga patutu na fatihah iya ko idi itu biasa makana bami di barakatil fatihah itu angkat tu makana bisiril fatihah kan sir ya ko makana di barakatil fatihah berarti barakat maka dari itu pandrita pa hikmah sebagian juga dari tarekah mengatakan iya tu fatihah nabi tak makana itu bisa digunakan diniatkan apa saja yang penting kebaikan iya ro fatihah iya ko baraka
baraka na melo ta'ala akadaki bi barakatil Fatihah. Iya ko mukjizat na melo ta'ala akadaki bi mukjizatil Fatihah. Iya ko karamah na melo ta'ala akadaki bi karamatil Fatihah. Iya ko pakburana melo ta'ala akadaki bi syifail Fatihah. Jadi ya ko Fatihah tabaca ko wae na melo iburai ananae aja na barakana akadaki bi syifail Fatihah. Pak Burana. Iya. Angkat tau gabu mana ngi? Ini meni bawang ha. Komeki gabu mana ngi? Bi barakatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syifail Fatihah, bi sirril Fatihah, al-Fatihah. Ngalaman. Jadi aku angkat tahu malengi wae tasu nasuroki dongi maka data dongi cek dia Pak Bura tilawi syifa bi syifail Fatihah. Iya. Jadi dek tu na sirupa ena tu nak kada aga muniakan aja tak kerami di al-Fatihah itu angka tapi maka dia bisa Pak Basara ibu Ustaz bicara gimana nih kada bani wilawi po baraka na suratul Fatihah. Ya baca nih wilawi pun baraka Pak Burana suratul Fatihah. Wilawi mukjizat na suratul Fatihah. Wilawi akaramakan na suratul Fatihah. Makir. Jadi itu bisa dipakai. Jadi di mana angkat pagabuman nih ya ko yalai Pak Bura bisifai. Iya ko marajingi oleh di luar jangkauan akadaki di mukjizatil Fatihah. Iya ko melo ipamule gaga akadaki di barakatil Fatihah. Barakana. Iya naro puima. Iya ko mak baca ro napura na baca. Inlaw dongang engkatuan re na palenda sebagai tanda kesyukurannya. Sebab magai hairul mal ar-rijalun soleh. Si kanja-kanja ne waramparang harta yang digunakan oleh orang soleh. Apa ya kupui mata lengan palo talisar yang palo pasidakah dia mungkin yang agak sana data nalo dia mungkin lihat kupon putih itu dia mungkin maporkas dia mungkin kupui mata leng jadi pasti na pakai guna kode cengi iya tu ampai maka ada orang soleh itu bahasanya guru mengaji sidakai imam kate doja na mungkin namo ya tu makandang imangi mama rajito tapi iya mo ita makokong kana imam makandang ang kana imawi tatulilo bola rondang makandang angka pasan na guru tak Jadur Rahman Abodale makre guru tak Jadur Rahman Abodale pakai sipa iya semuh pasang sederhana itu pakai sipa iya semuh na kaya si pakai sipa asange iya ro asam madake ku ini ipake sipai jabatannya makan dan madake ku dipake sipai kesan iya ko imako asipa imako iya ko pasikola ko asipa pasikola ko kaya sipa na pasikola iya tu pasikola mak guru dia nang pasikola dia nak guru tanya pasikola iya tu iya tahu kalasim iya tu iya jadi iya ko nak sikola ko guru ko iya ko imako asipa imako iya tu nak guru ta aja betul lima solara poncolo sigaru te ko tu bola rondangi ko imako jagai wijok kamu jagai pandanganmu nanya nama kerajin apa namo imange makoko mati to itu agak berat tapi bahasanya pu imat tadi menyama Pak Dena HP lembak pu imadi salaman apa ya tuh HP lembak pu imam mai ka dosana ya ko takkalamu dia takkatan ni HP lembak pu imang aja nah HP bicu nah itu supaya Dena terganggu makiro kemudian irona upasangan ni makada ilau dongangi 5 tu barakana kata maka depa didoakan orang soleh harta yang kita miliki dimakan oleh orang soleh mensedekahi orang soleh kemudian yang keempat agah ya kode ni terima dona pu imang detona baraka ya rialengi paling tidak rumah kita didatangi oleh orang soleh
Di mau pak tu boleh nareko pure nendreki imang itu tahu madece karena di situ juga malaikat mendoakan. Iya. Ia tu onrong onre masih kiri makanya nonre pu imang. Apa aja tu baca dongnya dasarna nabita. Yulio ku Ibnu Abbas lo bolana ni palena kangandre. Sisane palena kangandre nabita dia langsung nandre. Na podangi Ibnu Abbas maka da musidak kai ka andre emelo kak milodong ko jallo ka nga onrong kenro onro wa di onri mas sempajang maka ditunjukkanlah di sudut rumahnya Ibnu Abbas maka Nabi sholat sunat di situ dengan mendoakan Ibnu Abbas. Jadi itu baca doa salama ibu imam situ kan lah mas sempaja sunnah ki oko bolana tolawi baca dong tapi kan ini dia dipakai ya roto iya apa dena gaga do tembus langsung kecuali dalam sholat. Jadi aku kilalan na sampajang ilaw do nga si batu ya tu. Ayo pui di imata dena na sampajang dena na yari pake. Kaya kapale langsung ba man ilaw do nga. Nah, jajiro nabitan ilaw do nga Ibnu Abbas na sabay hidangkan ni makanan sebagai ucapan terima kasih na nabita mas sampaja sunnai ukur bulan Ibnu Abbas di dalam sholatnya itu Nabi mendoakan Ibnu Abbas. Jadi ya roda sarna baca doa salamair gitu. Tapi dia tu dah masuk kak baca ngedong de mas sampaja sunnah. Makanya ialah dua di puima. Ialah dua. Ia koto pura mas sampaja puima tilau doa ngemana ngisinin na anak kampota. Napa salama. Ya jokui lalana sampaja sunnah puima sujud terakhir tilau doa ngemana ngisinin na pa kampung ko pasetanga he. Nai pas salama ko pong Allah Ta'ala simpuya dale na ipabelay pole lasa-lasa ipatanang atutungan na ilaw dongi yan na roti ilaw dongang jadi koloki bolana mak baca doa tinggal kita berdoa dia tak sampai jasunda apa ya komeki mas sampaya tu marepat orang itu deh ya ko 10 tahun mundang ya ka 10 mas sampajan napa ni liwaret pana yo poko makada iya na masempajang ni apa makometo tu kepala desa ustaz camat imam mestinya ajak na tinro na rekode ni lodongan ya anak kampung na ya to situ koi di mapunai pesantren anak sekolah dena to matinro na rekode na pura ilodongan jadi tanggungan tak ya to sidi to matoe ajak tatinro na rekodeti lodongang ibijatta. Mako mana tuh? Si sambu mana tu no? Kira-kira lakaye agdi ketanggungan tak bayine si bawa anak ti lodongang. Indo anak suami ti lodongang. Jadi tanggung jawab itu no. Mato ko surimun rin kay pertanggung jawabkan. Maka dapura mo lodongang. Papa dongat dia na tu dakwah paling malemah donge do dia nagagacau ya tu tapi itu juga senjata jadi kita melangitkan doa pada nak tamakan maja na laki na betta makura-kura dom itu dongi peko cere dongi ya tamelo ma ko masampaja sunnaki tapatami o ko suju pacapurat ya tu anak tatilaw dong aja na lapakang ilillah tapangolo ko pong Allah Ta'ala tapi tapakanja kitoy bate tak milodong pak megato tu to milodong salah-salah kaya salah-salah milodong ni tapi carana milodong saleh kelakay na Pak Joka tengah bani sana milodong na sa puang pero kasi lakay ko tuli Pak Joka macina ka kasi kumon ri boleh di nakalalo nakan nastaro lakay na di na nakalalo itu to kan ka joka lakay maleka pakan nastaro supaya dia nakalalo iya jadi itu kini makun re milodong salah dokam maka nakamaki aja nakalalo lakay ko aja nakajoka nakan nastaro mudupai itu kuncinya jadi akadaki salingi candi ngati non rokko boleh iya aja tak kerepo tapon kasih lakai kok boleh aja nakajoka nakan nastaro mudupai napalo na sama nak malase kasih lakai ku aga nakan nastaro akade malaka nei ko mato makan aja nakalalo nei itu ya dia nakan nastaro kajoka mo pa iya jadi itu kuncinya kemudian
upasangnya ya narona. Jadi ya rokotoman rese baru sakka na jolo tapasu ya nasu na sakka tapacura ni pasidak kay monrina ya naro kotundang ipu imang iya ko de na mampu imata tisang imakade madodo-dodo je kasipak kalinon na imang de gaga usaha na le talengi sakka wadito karena dia masuk fakir atau miskin. Iya. Jajitannya kedudukannya sebagai imam nialeng, tapi kedudukannya sebagai fakir atau miskin. Iya. Waditale, napa ni kopui matale tu mabaraka, maka dia juga zaman, maka nyak lalu je pak kene meki masih di dito pasti tangange. Maka da sini na pak galunge, napa nania kami matoh, komeki matanang, meki magugu. Maka dia ko salama ya seku pemenre iye, katawana pui masih karung. Nih, akala talo kami meni, poda me meni kalepo, tapas salamaka nga ya seku aja nanri pakajajahe, melo ka kasih maminasa ka malengi si karu pui makomenrei, ya ko 50 pak galu ko pasetangan, 50 karu na dupa pui macicar, maega, di, mana, iya, 50 karung, iya, nah itu nah. Ito si dia heto galu na masak mana si karu detu le sidak kay imata. Ya makiro. Jadi macam nani pu ima dena nalaw magalu dena nalaw maga. Idi manina urusu anak tatati ni law masige na le na pangaji wi. Makale ya pemurus iwi jamu agalu no iko. Iya pamilo dogi na salama. Milo do to pu ima. Pun aja kasih tapaje popole pakajaja detu gata waku ya ko. Dan ribalau. Gitu. Jadi si sambu pak dongang itu, itu pentingnya. Apalagi ko si ratu pak galu ko pasetangan na si ratu tu karuna dupa pu imah maga manang ka mana mako. Itu jadi itu leh. Napa ni mak baraka tuh, mak baraka pasti dekat. Ya ko dia tu le si karung, si puto nah. Iya. Ne ko 50 ki itu berarti 20 na tu rua karung maga mana namanya ganina dupa. Kan makiro. Ini penting saya wasiatkan. Ya. Jadi mesti ada kesadaran. Tapa mulai wi kibuar ngi daftar maka ni kami sidak kay pu imam. itu ya. Saya kira ieu no pangolongan ngi aja no paliwangi Pak nasa bangke cara ko buloh enggak lanjut untuk acara Nahdlatul Ulama. Jadi iya mana kakak mudah-mudahan saya kira jadi roman resukuru imak baca donge itu dianjurkan dalam agama demi nakada nabi tak baca doko kong kagago lupa maka kami sukuru kok jadi ro tau sukuru mega rupan carana teh sukuru angka na pandre tawe angka banyak nah itu salah satunya adalah manasuki na payuli tawe manre pasidakah saya kira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.